أقوم بالتنظيف. Je fais le ménage. Je fais le ménage. Je fais le ménage. Je fais le ménage. أشاهد التلفاز. Je regarde la télé. Je regarde la télé. Je regarde la télé. أنا أتحدث على الهاتف. Je parle au téléphone. Je parle au téléphone. Je parle au téléphone. أنا أتحدث إلى صديق. Je parle avec un ami. Je parle avec un ami. أنا أتحدث إلى صديقة. Je parle avec une amie. Je parle avec une amie. أرتاح. Je me repose. Je me repose. Je me repose. عندما تريد أن تطرح سؤال بالفرنسية وتقول ماذا تفعل الآن؟ ستقول Tu fais quoi maintenant? Tu fais quoi maintenant? Tu fais quoi maintenant? وهناك العديد من الأجوبة التي يمكن أن نجيب بها حسب ما نفعل الآن. مثلا أقول أنا لا أفعل شيئا. Je ne fais rien. Je ne fais rien. Je ne fais rien. Je ne fais rien. أو تريد أن تجيب أنا أدرس. نعم تقول j'étudie. 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 أقوم بمراجعة دروسي. Je révise mes leçons. Je révise mes leçons. Je révise mes leçons. Je révise mes leçons. أنا أطبخ. Je cuisine. Je cuisine. Je cuisine. أنا أبحث عن مربية أطفال. Je cherche une nounou. Je cherche une nounou. Je cherche une nounou. Une nounou وهي مربية أطفال أو جالسة أطفال. ويمكنك كذلك أن تسأل وسط الجواب. مثلا أنا أبحث عن هاتفي. ألم تره؟ أنا أبحث عن هاتفي. هذا جواب لسؤالي هو، لكن تسأله أنت. ألم تره؟ ستقول بالفرنسية Je cherche mon téléphone. Tu ne l'as pas vu? Je cherche mon téléphone. هنا استعملنا je cherche في الحاضر كذلك mon téléphone يعني هاتفي. هنا استعملنا الملكية mon كما قلنا سابقا. Le téléphone, le nom est masculin. Tu ne l'as pas vu. هنا استعملنا الماضي المركب a vu. هنا استعملنا le verbe voir مصرف في الباسي كومبوزي وقمنا بالنفي بطريقة السؤال. لهذا يمكنك أن تسأل من خلال الجواب أو من خلف الجواب، لأنك سوف تتساءل عن الشيء الذي تبحث عنه للشخص الذي سألك. يعني أخوك يقول لك مثلا عن ماذا تبحث؟ تقول له أبحث عن هاتفي. ألم تره؟ سيجيبك هو أنه قد رآه في مكان ما أو لم يره قط. وبالنسبة ل elle فهي تعوض le téléphone. l'a pas vu كانت ستكون le a pas vu، لكن قمنا بحذف e لتصبح l'a pas vu، وذلك تعويضا le téléphone لعدم التكرار. مثال آخر أنا أبحث عن طبيب أسنان جيد. سنقول Je cherche un bon dentiste. Je cherche un bon dentiste. Je cherche un bon dentiste. هنا في هذا الجواب أضفنا الصفة un bon. L'adjectif un bon dentiste يعني أبحث عن طبيب أسنان يكون جيد. وإن كانت طبيبة أسنان سنستعمل جيدة.
الصفة سوف تتبع الاسم. يعني هنا سأستعمل je cherche une bonne dentiste. Je cherche une bonne dentiste. وبالنسبة لدونتيست فإنه يستعمل للمذكر والمؤنث، يعني سواء طبيبة أسنان أو طبيب أسنان. أو قد تجيب بالنفي أنا لا أبحث عن أي شيء. Je ne cherche rien. Je ne cherche rien. Je ne cherche rien. مثال آخر عن السؤال مع الجواب: أبحث عن منزل للبيع، هل بإمكانك مساعدتي؟ ستقول Je cherche une maison à vendre. Tu peux m'aider? Je cherche une maison à vendre. Tu peux m'aider? Je cherche une maison à vendre. Tu peux m'aider? هنا استعملنا كذلك صيغة السؤال مع الجواب. Tu peux m'aider، le verbe pouvoir مصرف كذلك في الحاضر. سؤال متداول بكثرة في اللغة الفرنسية ويستعمل تقريبا يوميا. Qu'est-ce que tu cherches؟ Qu'est-ce que tu cherches؟ عما تبحث. وللجواب عن هذا السؤال فهناك العديد من الأجوبة، لكن الشيء الذي تبحث عنه هو الذي سوف يغير هذا الجواب. إذن سوف نرى بعض الأمثلة التي سوف تعطيكم فكرة مسبقة عن أنواع الأجوبة. إذن لنرى بعضا منها. أبحث عن عمل. Je cherche un travail. Je cherche un travail. Je cherche un travail. في هذا المثال رأينا شيء غير ملموس. un travail عمل، يعني شيء غير ملموس. نرى مثال آخر: أبحث عن أقرب مقهى. Je cherche un café le plus proche. Je cherche un café le plus proche. نرى مثالا آخر: أنا أبحث عن قلمي. سيكون الجواب Je cherche mon stylo. Je cherche mon stylo. مثال على ذلك: أنا أبحث عن أمي. Je cherche ma mère. Je cherche ma mère. Je cherche ma mère. تريد أن تقول أنا خائف من شيء ما، فتقول J'ai la trouille. J'ai la trouille. J'ai la trouille. وتستعمل بالنسبة لأنا خائف أو أنا خائفة. نستعملها في جملة. على سبيل المثال تقول لشخص ما أنا خائف بشأن صحتك. بالفرنسية J'ai la trouille pour ta santé. J'ai la trouille pour ta santé. J'ai la trouille pour ta santé. J'ai la trouille قلنا أنا خائف أو أنا خائفة. pour ta santé بشأن صحتك. ونستعمل كذلك العبارة أنا قلق. بالفرنسية Je me fais des soucis. Je me fais des soucis. Je me fais des soucis. نستعملها كذلك في عبارة تقول لأحد ما ابني لم يعد لديه شهية، لديه آلام في المعدة. أنا قلق. بالفرنسية Mon fils n'a plus d'appétit. Il a des douleurs gastriques. Je me fais des soucis. Mon fils n'a plus d'appétit. Il a des douleurs gastriques. Je me fais des soucis. Mon fils ابني n'a plus d'appétit. لم يعد لديه شهية. Il a des douleurs. لديه آلام. gastrique معدي، يعني في المعدة، آلام في المعدة. Je me fais des soucis. أنا قلق. Mon fils n'a plus d'appétit. Il a des douleurs gastriques. Je me fais des soucis. هناك عبارة أخرى للتعبير عن التخوف: لست مطمئنا على الإطلاق. بالفرنسية Je ne suis pas du tout rassuré. Je ne suis pas du tout rassuré. نستعملها في جملة. على سبيل المثال تقول لأحدهم لم تصل البضاعة بعد. لست مطمئنا على الإطلاق، يعني أنت خائف لشيء ما جرى للبضاعة لأنها لم تصل بعد، تأخرت كثيرا. فتقول بالفرنسية La marchandise n'est pas encore arrivée. Je ne suis pas du tout rassuré. La marchandise n'est pas encore arrivée. Je ne suis pas du tout rassuré. La marchandise n'est pas encore arrivée. Je ne suis pas du tout rassuré. La marchandise وهي البضاعة n'est pas encore arrivée. لم تصل بعد. Je ne suis pas du tout rassuré.
لست مطمئنا على الإطلاق. نستعمل كذلك أخشى. Je crains. Je crains. أعطي مثالا عن ذلك. تقول مثلا أخشى عواقب هذا السلوك غير المسؤول. بالفرنسية Je crains les conséquences de ce comportement irresponsable. Je crains les conséquences de ce comportement irresponsable. Je crains les conséquences de ce comportement irresponsable. Je crains أخشى les conséquences عواقب de ce comportement هذا السلوك irresponsable غير المسؤول أو المتهور. Je crains les conséquences de ce comportement irresponsable. كذلك هناك عبارة إنه شيء فظيع أو إنه شيء مؤلم. بالفرنسية c'est affreux. C'est affreux. C'est affreux. نستعملها كذلك في جملة. على سبيل المثال تصادف حادثة فتقول إنه فظيع لا أستطيع المشاهدة. يعني يبدو لك مظهر ذلك الحادث جد فظيع فلا تستطيع النظر. فتقول بالفرنسية C'est affreux, je ne peux pas regarder. C'est affreux, je ne peux pas regarder. C'est affreux, je ne peux pas regarder. C'est affreux, إنه فظيع. Je ne peux pas لا أستطيع regarder أن أشاهد أو المشاهدة. أنا مضطرب. بالفرنسية je me fais de la bile. Je me fais de la bile. Je me fais de la bile. تسمى هذه العبارة عبارة اصطلاحية. Une expression idiomatique. يعني يقولها الفرنسيون اصطلاحيا. على سبيل المثال تقول أنا مضطرب لقد ضللت الطريق. فيقول مثلا Je me fais de la bile. J'ai perdu le chemin. Je me fais de la bile. J'ai perdu le chemin. Je me fais de la bile. J'ai perdu le chemin. J'ai perdu ضللت. Le chemin هو الطريق. وهناك كذلك عبارة اصطلاحية يستعملها الفرنسيون فيقول مثلا Je me fais du mauvais son. Je me fais du mauvais son. Je me fais du mauvais son. بمعنى أنا قلق. وشرحها هو لدي دم سيء. أعطي على سبيل المثال أنا قلق فاتتني الطائرة. بالفرنسية Je me fais du mauvais son. J'ai raté l'avion. Je me fais du mauvais son. J'ai raté l'avion. Je me fais du mauvais son. J'ai raté l'avion. J'ai raté فاتتني أو فوتت l'avion الطائرة. أو تريد أن تقول كذلك إنني أحس بالهم أو أشعر بثقل على صدري. Je sens un poids sur la poitrine. Je sens un poids sur la poitrine. Je sens un poids sur la poitrine. يعني كذلك هذا معنى مجازي. على سبيل المثال أقول أشعر بالهم ديوني لا تنتهي. بالفرنسية Je sens un poids sur la poitrine. Mes dettes ne terminent pas. Je sens un poids sur la poitrine. Mes dettes ne terminent pas. Je sens un poids sur la poitrine. Mes dettes ne terminent pas. Mes dettes وهي الديون. Mes dettes ديوني ne terminent pas. لا تنتهي. أو تريد القول كذلك أنا قلق بصيغة أخرى ستقول Je suis inquiet. Je suis inquiet. وبالنسبة للمؤنث تقول Je suis inquiète. Je suis inquiète. أنا قلقة. على سبيل المثال أنا قلقة عليك. بالفرنسية Je suis inquiète pour toi. Je suis inquiète pour toi. Je suis inquiète pour toi. أو تقول كذلك أنا قلق بشأن مشروعنا. Je suis inquiet pour notre projet. Je suis inquiet pour notre projet. Je suis inquiet pour notre projet. هذا أمر خطير. لن أصمت. Ça, c'est grave. Je ne me tairai pas. Ça, c'est grave. Je ne me tairai pas. Ça, c'est grave. Je ne me tairai pas. لن أقبل مثل هذا الوضع أبدا. Je n'accepterai pas une telle situation. Ça jamais.
Je n'accepterai pas une telle situation. Ça jamais. Je n'accepterai pas une telle situation. Ça jamais. كفى أتوسل إليك أن تصمت. Assez. Je vous prie de vous taire. Assez. Je vous prie de vous taire. Assez. Je vous prie de vous taire. كلمة زيادة وسأنصرف. Un mot de plus et je m'en vais. Un mot de plus et je m'en vais. Un mot de plus et je m'en vais. لنتوقف عن المناقشة. Arrêtons cette discussion. Arrêtons cette discussion. Arrêtons cette discussion. اسكت لوجه الله. Taisez-vous pour l'amour d'Allah. Taisez-vous pour l'amour d'Allah. Taisez-vous pour l'amour d'Allah. لن أتراجع عن قراري بأي شكل من الأشكال. Je ne reviendrai pas sur ma décision en aucune façon. Je ne reviendrai pas sur ma décision en aucune façon. Je ne reviendrai pas sur ma décision en aucune façon. Je ne reviendrai pas sur ma décision en aucune façon. هذا لا يحتمل. C'est insupportable. C'est insupportable. C'est insupportable. ألا تفكر فيما تقول؟ Vous ne pensez pas à ce que vous dites. Vous ne pensez pas à ce que vous dites. Vous ne pensez pas à ce que vous dites. هذا غير أخلاقي. C'est amoral. C'est amoral. C'est amoral. سلوك خسيس أو سلوك غير عادل. Conduite déloyale. Conduite déloyale. Conduite déloyale. يا للوقاحة. Quel culot. Quel culot. Quel culot. Ou quelle insolence. Quelle insolence. Quelle insolence. من تظن نفسك. Pour qui vous prenez-vous? Pour qui vous prenez-vous? Pour qui vous prenez-vous? Pour qui vous prenez-vous? هذا ليس عدلا. أنا أحتج. C'est injuste. Je proteste. C'est injuste. Je proteste. C'est injuste. Je proteste. أنا آسفة. لا أقبل هذا السلوك. Je regrette. Je n'accepte pas ce comportement. Je regrette. Je n'accepte pas ce comportement. Je regrette. Je n'accepte pas ce comportement.
لكن هذه عنصرية. Mais c'est du racisme. Mais c'est du racisme. Mais c'est du racisme. من الآن فصاعدا لا تطرقوا على بابي في مثل هذه الساعة. Dorénavant, ne frappez plus chez moi à une heure pareille. Dorénavant, ne frappez plus chez moi à une heure pareille. Dorénavant, ne frappez plus chez moi à une heure pareille. Dorénavant, من الآن فصاعدا. Ne frappez plus chez moi. لا تطرقوا على بابي. À une heure pareille. في مثل هذه الساعة. أرى أنها مؤامرة ضدي. Je vois que c'est un complot contre moi. 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 لقد سئمت. لقد طفح الكيل. بالفرنسية je m'ennuie. J'en ai ras le bol. Je m'ennuie. J'en ai ras le bol. Je m'ennuie. J'en ai ras le bol. كذلك للتعبير عن الانزعاج تقول مثلا ما كل هذا الضجيج؟ هذا لا يحتمل. بالفرنسية c'est quoi tout ce bruit? C'est insupportable. C'est quoi tout ce bruit? C'est insupportable. C'est quoi tout ce bruit? C'est insupportable. نستعمل c'est insupportable. هذا لا يحتمل للتعبير عن الانزعاج. شخص ما يسألك عن الأمور الخاصة بك فتقول له الأمور ليست بخير على الإطلاق. بالفرنسية ça ne va pas du tout. 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 نستعمل دائما لكي نقول الأمور ليست بخير على الإطلاق. عندما لا تعرف ماذا بك وتريد أن تشتكي لشخص فتقول له لا أعرف ماذا لدي. بالفرنسية je ne sais pas ce que j'ai. 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 أو تريد القول أنا مكتئب. بالفرنسية je suis déprimé. Je suis déprimé. Je suis déprimé. أو تقول كذلك أنا مكروب يعني قلق شديد بك قلق شديد. بالفرنسية je suis angoissé. Je suis angoissé. Je suis angoissé. Je suis angoissé. عندما يعترضك أمر ما لا تستطيع تحمله فتقول لا أستطيع التحمل هذا فوق طاقتي. بالفرنسية je ne peux pas supporter. C'est plus fort que moi. Je ne peux pas supporter. C'est plus fort que moi. Je ne peux pas supporter. C'est plus fort que moi. Je ne peux pas لا أستطيع supporter التحمل. C'est plus fort que moi. هذا فوق طاقتي. عندما تزعجك الحشرات مثلا فتقول يا للهول كم هي مزعجة هذه الحشرات. بالفرنسية oh là là ce qu'ils sont embêtants ces insectes. Oh là là ce qu'ils sont embêtants ces insectes. Oh là là ce qu'ils sont embêtants ces insectes. تشتكي من شخص لأخيه فتقول تصور لقد ارتكب أخوك نفس الخطأ للمرة الثانية. بالفرنسية figurez-vous votre frère a commis la même erreur pour la deuxième fois. Figurez-vous votre frère a commis la même erreur pour la deuxième fois. Figurez-vous votre frère a commis la même erreur pour la deuxième fois. Figurez-vous تصور votre frère أخوك a commis ارتكب la même erreur نفس الخطأ pour la deuxième fois للمرة الثانية. أو تريد القول لقد سئمت. J'en ai marre. J'en ai marre.
j'en ai marre. أو تريد القول فقط لم أعد أستطيع التحمل. بالفرنسية je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. على سبيل المثال تقول يصبح الأمر أكثر تعقيدا يوما بعد يوم ولا يمكنني تحمله. بالفرنسية ça se complique de jour en jour. Je n'en peux plus. Ça se complique de jour en jour. Je n'en peux plus. Ça se complique de jour en jour. Je n'en peux plus. Ça se complique. هذا يصبح أكثر تعقيدا. De jour en jour. يوما بعد يوم. Je n'en peux plus. لا يمكنني تحمله. أو تشتكي لأحد ما فتقول له أنا لست متشائما لكن صحتي في تدهور أشعر بذلك. بالفرنسية je ne suis pas pessimiste mais ma santé est en régression. Je le sens. Je ne suis pas pessimiste mais ma santé est en régression. Je le sens. Je ne suis pas pessimiste mais ma santé est en régression. Je le sens. Je ne suis pas أنا لست pessimiste متشائما mais لكن ma santé صحتي est en régression في تدهور. Je le sens. أشعر بذلك. Je ne suis pas pessimiste mais ma santé est en régression. Je le sens. تريد أن تقول أنا متخاصم مع زملائي. أنا في أسوأ حالاتي مع زملائي. بالفرنسية je suis au plus mal avec mes collègues. Je suis au plus mal avec mes collègues. Je suis au plus mal avec mes collègues. collègue وهو صديق في العمل. mes collègues أصدقائي في العمل يعني زملائي. Je suis au plus mal avec mes collègues. أو تريد أن تشتكي وتقول الأمور تتطور من سيء إلى أسوأ. بالفرنسية ça va de mal en pire. 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 أو تريد القول الأمور سيئة. بالفرنسية ça ne tourne pas rond. 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 يعني هذه عبارة اصطلاحية يعبرون بها الفرنسيون عن الأمور سيئة. Ça ne tourne pas rond. عندما تريد أن تعاتب شخص ما وتقول له لماذا لم تتصل بي كما هو متفق عليه. بالفرنسية Pourquoi ne m'as-tu pas téléphoné comme convenu? Pourquoi ne m'as-tu pas téléphoné comme convenu? Pourquoi ne m'as-tu pas téléphoné comme convenu? نستعمل هذه العبارة comme convenu كما هو متفق عليه. Pourquoi لماذا ne m'as-tu pas téléphoné لم تتصل بي comme convenu كما هو متفق عليه. أو تريد العتاب كذلك شخص ما فتقول له لقد انتظرت مكالمتك الهاتفية طوال اليوم. تقول له بالفرنسية J'ai attendu ton coup de fil toute la journée. J'ai attendu ton coup de fil toute la journée. J'ai attendu لقد انتظرت ton coup de fil مكالمتك الهاتفية toute la journée طوال اليوم. J'ai attendu تم تصريفها في الماضي المركب le passé composé le verbe attendre. أو تريد أن تعاتب شخص ما فتقول له أنت مخطئ ما كان عليك أن تتصرف هكذا. بالفرنسية Tu as tort. Tu ne devais pas te comporter comme ça. Tu as tort. Tu ne devais pas te comporter comme ça. Tu as tort. أنت مخطئ. Tu ne devais pas ما كان عليك te comporter أن تتصرف comme ça هكذا. Tu as tort. Tu ne devais pas te comporter comme ça. مثلا أب يعاتب ابنه فيقول له لقد كذبت علي لم تكن في منزل صديقك أو عند صديقك. بالفرنسية Tu m'as menti. Tu n'étais pas chez ton ami. Tu m'as menti. Tu n'étais pas chez ton ami. Tu m'as menti. لقد كذبت علي. Tu n'étais pas
لم تكن chez ton ami في منزل صديقك أو عند صديقك. Tu m'as menti. Tu n'étais pas chez ton ami. تعاتب شخص ما أخلف وعده فتقول له ما كان عليك أن تلح بما أنك مخلف وعدك. لم يفي بوعده. فتقول له بالفرنسية Il ne fallait pas insister puisque tu ne tiens pas ta parole. Il ne fallait pas insister puisque tu ne tiens pas ta parole. Il ne fallait pas insister puisque tu ne tiens pas ta parole. Il ne fallait pas ما كان عليك insister أن تلح puisque بما أنك tu ne tiens pas ta parole مخلفة وعدك. أو تعاتب شخص ما وتتهكم عليه فتقول له هل ساعتك متأخرة؟ انتظرت كثيرا. يعني أعطاك موعدا وتأخر كثيرا. بالفرنسية Votre montre a-t-elle du retard? J'ai beaucoup attendu. Votre montre a-t-elle du retard? J'ai beaucoup attendu. Votre montre a-t-elle du retard? J'ai beaucoup attendu. Votre montre ساعتك a-t-elle du retard? ألديها تأخر؟ هل هي متأخرة؟ J'ai beaucoup attendu. انتظرت كثيرا. شخص يعاتب شخص آخر فيقول له لم يكن لك حق التفتيش في أشياء أثناء غيابي. بالفرنسية Vous n'aviez pas à fouiller dans mes affaires pendant mon absence. Vous n'aviez pas à fouiller dans mes affaires pendant mon absence. Vous n'aviez pas à fouiller dans mes affaires pendant mon absence. Vous n'aviez pas لم يكن لك حق à fouiller تفتيش dans mes affaires في أغراضي أو أشيائي pendant خلال أو أثناء mon absence غيابي. Vous n'aviez pas à fouiller dans mes affaires pendant mon absence. أو تتشاجر مع أشخاص فتقول لهم أنا أمنعكم من البحث في أغراضي. بالفرنسية Je vous défends de chercher dans mes affaires. Je vous défends de chercher dans mes affaires. Je vous défends أنا أمنعكم de chercher من البحث dans mes affaires في أغراضي. Je vous défends de chercher dans mes affaires. أنت الآن في خصام مع أحد فتقول له لا أحد يهمك أنت لا تفكر إلا بنفسك. بالفرنسية Personne ne compte plus pour toi. Tu ne penses qu'à toi. Personne ne compte plus pour toi. Tu ne penses qu'à toi. Personne ne compte plus pour toi. Tu ne penses qu'à toi. أنت تعاتب شخص ما على أطفاله فتقول له كان أولى بك التفكير في أطفالك على الأقل. بالفرنسية Tu aurais dû au moins penser à tes enfants. Tu aurais dû au moins penser à tes enfants. Tu aurais dû au moins penser à tes enfants. Tu aurais dû كان أولى بك أو كان عليك وهذه العبارة مستعملة كثيرا في العتاب. Au moins penser بالتفكير على الأقل à tes enfants في أطفالك. أم أو أب يعاتب ابنه فيقول له هذا تصرف طفل غير مؤدب. بالفرنسية C'est un comportement d'un enfant mal éduqué. C'est un comportement d'un enfant mal éduqué. C'est un comportement d'un enfant mal éduqué. C'est un comportement هذا تصرف d'un enfant طفل mal éduqué غير مؤدب. أنت في خصام مع أحد وتريد القول له يجب ألا تبالغ. بالفرنسية Il ne faut pas exagérer. 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 Il ne faut pas يجب ألا exagérer تبالغ. أو تقول لأحدهم لديك قلب قاسي جدا يعني لا يرحم. بالفرنسية Tu as un cœur d'acier. Tu as un cœur d'acier. Tu as un cœur d'acier. هنا acier وهو الفولاذ أو الصلب. يعني قلبه قاسي بهذا المعنى.
تريد أن تهدئ من روع شخص ما بعد جدال أو خصام، فتقول له لا تولي اهتماما لكل ما نقوله. بالفرنسية Il ne faut pas faire attention à tout ce que l'on dit. Il ne faut pas faire attention à tout ce que l'on dit. Il ne faut pas faire attention à tout ce que l'on dit. Il ne faut pas faire attention à tout ce que l'on dit. Il ne faut pas, لا تولي, faire attention, اهتماما, à tout ce que l'on dit. لكل ما نقوله. L'on dit نقوله. On dit نقول. أب يعاتب ابنه مثلا فيقول له لكني منعتك من الخروج، أنت تفعل ما تريد أو ما تشاء. بالفرنسية Je t'ai pourtant défendu de sortir. Tu n'en fais qu'à ta tête. Je t'ai pourtant défendu de sortir. Tu n'en fais qu'à ta tête. Je t'ai pourtant défendu de sortir. Tu n'en fais qu'à ta tête. أنت في جدال مع شخص ما وهو لا يفكر في عواقب ذلك الأمر، فتقول له إنك لا تنظر أبعد من أنفك. بالفرنسية Tu ne vois pas plus loin que ton nez. Tu ne vois pas plus loin que ton nez. Tu ne vois pas plus loin que ton nez. Tu ne vois pas إنك لا تنظر plus loin أبعد que ton nez من أنفك. Tu ne vois pas plus loin que ton nez. أو أنك في خصام مع أحد فيقول أشياء عجيبة وغريبة فتقول له أنت لا تعرف ما تقول. بالفرنسية Tu ne sais pas ce que tu dis. 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 Tu ne sais pas أنت لا تعرف ce que tu dis. ما تقول. Tu ne sais pas ce que tu dis. أو أنك في شجار مع أحد ما فتقول له إنك تهدي، ليست هناك ذرة من الصواب فيما تزعمه، يعني يفتري عليك أشياء لست أنت من فعلها. فتقول بالفرنسية Tu délires. Il n'y a pas un grain de bon sens dans ce que tu prétends. Tu délires. Il n'y a pas un grain de bon sens dans ce que tu prétends. Tu délires. Il n'y a pas un grain de bon sens dans ce que tu prétends. Tu délires. إنك تهدي. Il n'y a pas un grain. ليس هناك ذرة. ليست هناك ذرة. De bon sens. من الصواب. Dans ce que tu prétends. من فيما تزعمه أو تدعيه. Tu délires. Il n'y a pas un grain de bon sens dans ce que tu prétends. أو تقول لأحد في مشاجرة هل تحسبني غبي؟ بالفرنسية Vous me prenez pour un sot? Vous me prenez pour un sot? Vous me prenez pour un sot. Vous me prenez هل تحسبني pour un sot يا غبي un sot وهو غبي. أو تقول له قل هذا لغيري. Dis ça à d'autres. Dis ça à d'autres. Dis ça à d'autres. Dis ça à d'autres. أو أنك في شجار مع أشخاص فيتجاوزون حدودهم فتقول لهم لقد تجاوزتم الحدود. بالفرنسية Vous avez dépassé les bornes. 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 Vous avez dépassé لقد تجاوزتم les bornes الحدود. أو عندما يخبرك شخص ما بأشياء لم تصدقها فتقول له يصعب علي تصديق كلمة واحدة مما أسمع. بالفرنسية J'ai peine à croire un seul mot de ce que j'entends. J'ai peine à croire un seul mot de ce que j'entends. J'ai peine يصعب علي à croire تصديق un seul mot كلمة واحدة de ce que j'entends مما أسمع. J'ai peine à croire un seul mot de ce que j'entends. أو تحذر شخص ما فتقول له لقد حذرتك عدة مرات. احترس. Je t'ai déjà averti plusieurs fois. Gare à toi. Je t'ai déjà averti plusieurs fois. Gare à toi. Je t'ai déjà averti. لقد حذرتك من قبل.
plusieurs fois عدة مرات. Gare à toi. احترس. أو أنك في خصام وشجار مع أحدهما فتقول له هل فقدت عقلك؟ بالفرنسية As-tu perdu la raison? As-tu perdu la raison? As-tu perdu la raison? أو تقول لشخص ما لن أسامحك في المرة القادمة. أنا أحذرك. بالفرنسية Je ne te pardonnerai pas la prochaine fois. Je te préviens. Je ne te pardonnerai pas la prochaine fois. Je te préviens. Je ne te pardonnerai pas. لن أسامحك. La prochaine fois. في المرة القادمة. Je te préviens. أنا أحذرك. Je ne te pardonnerai pas la prochaine fois. Je te préviens. مثلا سكنت في سكن جديد، يعني في منزل جديد، وتريد تقديم نفسك لجارك، ستقول له اسمك ثم تقول له votre nouveau voisin. votre nouveau voisin. جاركم الجديد. مثلا تقول له جواد votre nouveau voisin. جواد votre nouveau voisin. جواد جاركم الجديد. أما إن كانت أنت مثلا كريمة votre nouvelle voisine. كريمة votre nouvelle voisine. كريمة جارتكم الجديدة. هنا نستعمل votre سواء للجمع، يعني أشخاص كثيرون نتكلم معهم، أو بالنسبة لفرد واحد لكن نحترمه، لأن في الفرنسية غالبا ما يستعملون صيغة الاحترام vous أو votre لشخص واحد للاحترام أو شخص لا تعرفه. أما إذا أردت أن تقول اسمحوا لي أن أقدم نفسي، يعني تأخذ إذن بتقديم نفسك، ستقول Permettez-moi de me présenter. Permettez-moi de me présenter. Permettez-moi de me présenter. هنا تتكلم بصيغة الجمع. Permettez-moi de me présenter. اسمحوا لي أن أقدم نفسي. يمكنك كذلك استعمال نفس الجملة مع شخص واحد، يعني بصيغة الاحترام. Permettez-moi de me présenter. اسمح لي أن أقدم نفسي، يعني تحترمه أو لا تعرفه. وعندما تلتقي بشخص قد تم التقاؤه من قبل، يعني تتعارف من قبل. ألا تتذكرني؟ لقد سبق والتقينا. بالفرنسية ستقول له Tu ne me reconnais pas? Nous nous sommes déjà rencontrés. Tu ne me reconnais pas? Nous nous sommes déjà rencontrés. Tu ne me reconnais pas? ألا تتذكرني؟ يعني هنا سؤال. Nous nous sommes déjà rencontrés. لقد سبق والتقينا، يعني التقينا من قبل. وعندما تريد أن تقدم نفسك لشخص آخر تقول له أقدم نفسي السيد جواد، جئت من طرف السيد كريم. بالفرنسية ستقول Je me présente, Monsieur Jawad. Je suis venu de la part de Monsieur Karim. Je me présente. أقدم نفسي. Monsieur Jawad. السيد جواد، يعني تعطي اسمك أنت. Je suis venu. جئت de la part من طرف de Monsieur Karim من طرف السيد كريم. Je me présente, Monsieur Jawad. Je suis venu de la part de Monsieur Karim. وإن كانت أنثى وتريد القول أقدم نفسي الآنسة مليكة. أتيت من طرف السيدة فاطمة. ستقول بالفرنسية Je me présente, Mademoiselle Malika. Je suis venu de la part de Madame Fatima. Je me présente, Mademoiselle Malika. Je suis venu de la part de Madame Fatima. Je me présente, Mademoiselle Malika. Je suis venu de la part de Madame Fatima. الآن ننتقل عندما تريد تقديم شخص آخر لشخص آخر، يعني تقدم شخص لشخص. ستقول مثلا أقدم لك السيد مروان أو السيد نبيل أو غيرها من الأسماء لشخص آخر. ستقول Je te présente Monsieur Marouane. Je te présente Monsieur Marouane. Je te présente Monsieur Marouane.
وإن أردت مخاطبة جمع كثير وتريد تقديم شخص لأشخاص كثيرون ستقول Je vous présente Monsieur Samir. Je vous présente Monsieur Samir. أقدم لكم السيد سمير. Je vous présente Monsieur Samir. أو تريد تقديم سيدة فستقول أقدم لك السيدة حكيمة. بالفرنسية Je te présente Madame Hakima. Je te présente Madame Hakima. Je te présente Madame Hakima. وإذا أردت تقديم آنسة ستقول أقدم لكم آنسة فريدة، يعني تقدم آنسة لأشخاص كثر. ستقول Je vous présente Mademoiselle Farida. Je vous présente Mademoiselle Farida. وإذا أتى عندك شخص إلى المنزل وأردت أن تقول له أدخل، أريد أن أقدم لك شخصا، يعني شخص بالداخل تود أن تقابله مع الشخص الذي أتى عندك، ستقول له entre، يعني أدخل. Je veux te présenter، يعني سأقدم لك، أريد je veux أريد te présenter أن أقدم لك quelqu'un شخصا. entre je veux te présenter quelqu'un. entre je veux te présenter quelqu'un. ويمكنك كذلك استعمالها لشخص أنثى، يعني أدخلي entre أدخلي je veux te présenter quelqu'un، أريد أن أقدم لك شخصا. أما إن كنت تريد تقديم شخص لشخص آخر بشكل رسمي ستقول له يشرفني أن أقدم لك السيدة أو الآنسة أو السيد وتذكر اسم ذلك الشخص. مثلا يشرفني أن أقدم لك السيد جواد. J'ai l'honneur de te présenter Monsieur Jawad. J'ai l'honneur de te présenter Monsieur Jawad. J'ai l'honneur يشرفني de te présenter أن أقدم لك Monsieur جواد السيد جواد. إذن نمر إلى عندما تريد تقدم إلى جماعة أخرى ستقول مثلا J'ai l'honneur de vous présenter. يشرفني أن أقدم لكم، يعني جمع حضور بشكل رسمي. J'ai l'honneur de vous présenter Madame حكيمة. يشرفني أن أقدم لكم السيدة حكيمة. أما إن كنت تريد أن تعرف شخص لشخص آخر متقابلين، مثلا أخي عادل السيد أحمد، أعتقد أنكما تعرفا بعضكما البعض من قبل، يعني هنا التقاء ثلاث أشخاص تعرف الأول مع الثاني. ستقول بالفرنسية Mon frère Adil أخي عادل. Monsieur أحمد السيد أحمد. Je crois أعتقد que vous vous connaissiez أنكما تعرفا بعضكما البعض déjà من قبل. Mon frère Adil Monsieur Ahmed. Je crois que vous vous connaissiez déjà. Mon frère Adil Monsieur Ahmed. Je crois que vous vous connaissiez déjà. هنا استعملنا le subjonctif que vous vous connaissiez. استعملنا le subjonctif صيغة الشك. أعتقد Je crois que vous vous connaissiez déjà. أعتقد أنكما تعرفا بعضكما البعض من قبل. أرجو أن تكونوا قد استمتعتم بهذه الطريقة واستفدتم جيدا. لا تنسوا أن تكتبوا لنا ذلك في التعليقات. وحظ موفق للجميع. إلى اللقاء.